General reformado Lereanan Timur Hateten, Ukunai ngatu liberta povo sikiak no mukit, tenki combate ulu korupsão nebe oras ne buras iha railara. General reformado Lereanan Timur hato questão nebe jornalista banghira participa konferensia iha salão CCF Komoro Kientane. Niadehan papel frateling luta ba libertação nacional mak liberta patria no liberta povo. Ohin loron patria liberta ona, falta liberta povo husikiak no mukit. General reformado Leredehan ohin loron mosu polemika ya Parlamento Nacional atau sosa careta no la sosa careta. Idane assunto nebe sensível. Ex-comandante FFDTL hateten se veteranos rin banação nain ba ukunan será que veteranos ne wansira ne aban ben rua sai naing na fatin kalai no sai ring na fatin kalai tamane zeração patriota makteng ke serviço makas. Leremos dihan frateling la iha timor laukunan tamba frateling narang idanebe hamoris resistência nefuan agora makmusu partido uin may be uluk mate ka moris ho fratelin tambane fratelin partido histórico no partido ida lulik. Emergenciana Pintu STL News.